muri we, kubera ubuntu tuzatugendera muri we. Ariko Yesu yakoze igitangaza. Paulo yaravuze ngo ubuntu bw'Imana ngo nibwo bwangize, ngo bwatumye nkora imirimo iruta y'abambanjirije, ngo ariko sinje n'ubuntu. Ubuntu buza butuma ukora imirimo indengakamere, tibuza bukwemerera kugenda uko ushaka. Hoya Bwana asifiwe. Wagirewe ubuntu. Hari indirimbo muzamuririmba ntimunamenye Imana muri uyu mugoroba ko Imana idushoboje kugera hano muri iki gitaramo. Nje n'ubwa mbere nkigezemwo, ariko Imana ishimwe kuko gifite ishusho y'Imana. Mwikomera amashi. Kubera iki mbivuze gutyo? Nabagenzuye ndeba indirimbo muhaye muririmba zose uko zingana, ko ziravuga Kristo. Haleluya. Ko cyane cyane abahungu n'abakobwa muzamwasomaho, abahungu n'abakobwa ngo nibo bazotabiri. Nukuvuga ngo twebwe urwego rwacu ni inzozi, nukurota bizabasaza. Ariko musome Acte ni kwivuga ngo abahungu n'abakobwa bazuzura umwuka mu bihe by'imperuka, kandi ngo bagire gute? Batabiri. None sinumva mutabiri. Ndabashimira abayobozi bagisubizo badutumiye kubana namwe muri uyu mugoroba. Umwanya Imana iduha, reka dusabe Apostle adufashe gusoma. Ndasoma ahantu habiri nihuta kugira ngo duhe n'abandi umwanya wo gusenga no kuririmba. Baroma igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza kuri 3. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko naho soma Abaheburayo 12 uhere ku murongo wa 2. Dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we uzagusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuganira ijambo ryitwa gutsindishirizwa no kwizera. Iyo jambo tuganira muri uyu mugoroba. Muri iri jambo rero turi bivuga amagambo 3. Icambere ni insobanuro zo gutsindishirizwa. Ubundi gutsindishirizwa niki? Icya kabiri turavuga ico gutsindishirizwa kuduha. Cyane turibanda ku bintu bitatu: ku mahoro, ku buntu n'ubwiza bw'igihe kizaza. Biri muri uyu murongo twasomye. Haleluya. Haleluya. Gutsindishirizwa icyarico cyo ni cyambere. Icya kabiri kirimo ibintu bitatu. Ico gutsindishirizwa kiduha, cyambere na amahoro. Icya kabiri ni ubuntu dushikamyemo. Icya gatatu n'ubwiza dutegereje. Niyo magambo 3 tuganira. Ese gutsindishirizwa niki? Bibiliya yavuze ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera. Haleluya. Dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu wadushikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, kugira ngo tubone uburyo tugira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Gutsindishirizwa
ni ijambo ryo mu bucamanza ryo mu mategeko. Ngiye kuvuga amagambo make asobanura gutsindishirizwa. Ijambo rya mbere, iyo bavuze gutsindishirizwa baba bavuze urukiko. Umuntu yaburanye, umuntu yarezwe, agiye mu rukiko kuburana, aratsindishirijwe. Cyambere gutsindishirizwa ni ukugira umuntu umwere, bidatewe n'ibyo yakoze, ahubwo bitewe n'ibyo yakorewe. Nta muntu n'umwe ugira imbaraga zo kubasha kwitsindishiriza. Ntiwo bishakisha, ntiwo kwibungenga ngo birakunda. Ni acte ukorerwa, ukayakira binyuze mu kwizera, ukabubaye umwere imbere y'Imana kubera ko watsindishirijwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kabiri, nukwita umuntu izina atarafite bitewe n'igikorwa cya nyiri gukora, apana nyiri gukorerwa. Ukita umuntu ngo yatsindishirijwe n'umukiranutsi 100%. Kwita umuntu umukiranutsi kubera iki? Kubera ko batsindishirijwe. Gatatu, gutsindishirizwa ni uguca iteka. Guca iteka ryo kwemerwa. Itangazo riva ku Mana igaca iteka mu rukiko rwayo, ikavuga ngo umwana w'umuntu aremewe kubera ko atsindishirijwe. Ese ko turi kumwe? Haleluya. Umunyabyaha ahagarara imbere y'Imana mu rukiko rw'Imana, akagirwa umwere 100%. Imana ikamubara nkaho atigeze akora icyaha na kimwe mu buzima bwe iyo atsindishirijwe. Kubera iki? Kubera ko Imana izimubara nk'umwere iyo atsindishirijwe. Duheze Imana ishobora twese. Haleluya. Ijambo gutsindishirizwa ni ubuzima bwo kwemerwa umuntu yinjiramo. Uzi ubwinjiramo, kandi iyo ubwinjiyemo ni burundu. Tuzi ubusohokamo. Kubera iki? Imana ishobora. Haleluya. Kubera iki ubwo buzima bwo gutsindishirizwa tubwinjiramo titubusohokemo? Icyambere, nta kindi gituma dutsindishirizwa nicyo tugiye kwinjiramo. Ni igitambo cya Kristo yakoze. Imana yubahiriza ubutabera bwayo. Imana ishobora. Haleluya. Gutsindishirizwa, umuntu yagize umwere kandi atasabye imbabazi. Kubera izihe mpamvu? Imana muri gahunda yayo y'iteka yateguye ko umuntu akwiriye gutsindishirizwa binyuze muri Kristo Yesu. Imana yambaye umubiri w'umuntu, iwambara ihayigira ngo yimure icyaha cyatumye umuntu asindwa imbere y'Imana, ikimure igishire ku mubiri wayo, kugira ngo umujinya w'Imana uhane umubiri yambaye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana yari ifite umujinya wo guhana icyaha ngo isindishirize umunyabyaha, kandi igashaka kugihanira mu muntu utaragikoze kugira ngo uwagikoze abe umwere. Noneho Yesu amaze kuza yambara umubiri wo guciraho icyaha iteka. Bibiliya iravuga ngo utarigeze kumenya icyaha. Imana ishobora twese. Bwana sifiwe. Utarigeze kumenya icyaha, utarigeze gukora icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Mu yandi magambo, Imana yimura icyaha kitubamo, irakizana igishira ku mubiri wa Kristo. Aho muri twe cyari cyarabonye ubwinyagamburiro, kibona imikorere, kirihaza, kigira umutekano, kigira development mu muntu, gikora icyo gishaka. Imana ntiyishimira ko Satani azagera ku ntego zo gutera umuntu ubukenya ataraburemanywe. Bigira gutya. Bwana sifiwe.
icyaha muri twe. Nkunda Kristo. Yesu ari ku musaraba, operasiyo zose zakorewe kuri we no muri we kugira ngo dusindishirizwe. Ni ukuvuga ngo icyaha cyatuvuyemo, kandi icyaha cyose kizana n'ibyuririzi byacu. Ibyuririzi by'icyaha ni ya mivumo n'akarande ngo ni nyasi. Kona abantu basiga amavuta abandi ku mazuru ngo ni imivumo ibavaho. Abo ni abapinzani bo gucungurwa. Mbabwije ukuri, mpagaze hano, nta mavuta aza kuraho umuvu. Bibiliya irivuga ngo Yesu yikoreye ibyaha mu mubiri we. Noneho ngo amare kwikorera ibyaha, Imana ikazinezezwa n'ukuntu Yesu umubiri we wahindutse icyaha. Noneho yatubona, ikatubona tutarigeze gukora icyaha habe na rimwe, kubera ko cimutse mu bugingo kiza ku mubiri wa Kristo. Bibiliya ivuga ngo yaciriyeho ibyaha iteka mu mubiri we. Umunsi Yesu yari ku musaraba, b'Imana icubahiro, Paulo ndamukunda, ubwo twasindishirijwe no kwizera. Umunsi Yesu yari ku musaraba yari yambaye ubusa, nta mwenda Yesu yari yambaye. Biriya baza bashiraho gusa ninko kugira ngo bagire, ariko Yesu yari yambaye ubusa tuni. Ariko ngo ageze ku musaraba, izuba rigira isoni zo kubona ubwambure bw'umucunguzi ari muri operasiyo yo gucungura, ngo haba umwijima w'icuraburindi, ibikorwa by'isi birahagarara, hasigara operasiyo yo gucungura yonyine. Noneho Yesu ngo yaza aciraho ibyaha iteka mu mubiri we kugira ngo tugire gute, kugira ngo dusindishirizwe. Iyo twakiriye ico gikorwa Yesu yakoze, turabakiranutse 100%. Abantu benshi bazagira ngo kukiranuka ni system. Kukiranuka ntabwo ari system zo kugenda wibungenga no kuvuga bukeya wisaraza ngo ni uhaho kiranuka. Ayo ni amahimba. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ibi mpaye mvuga n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo kukiranuka ari system. Ntabwo kukiranuka ari ukuvuga, ntabwo ari doctrine abantu bihaye uko si ugukiranuka. Ngo we ngo zaya magenda ngo akavuga. Buriya tugira gucya twese. Haleluya. Ntabwo turi abanyabyaha kubera ko dukora ibyaha. Oya, ntabwo twitwa abanyabyaha kubera ko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kubera ko turi abanyabyaha. Iba bikunda neza mu masikiyo, ariko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Ntabwo twitwa abanyabyaha kubera ko twagize gute, twakoze ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kubera ko turi abanyabyaha. Kubera niki kiza kibanza, ni icyaha cyangwa ni ukugikora kuzana icyaha. Icyaha nicyo kizana igikorwa. N'igihe witwa kutakoze icyaha uri umunyabyaha. Yesu yaravuze ngo biba mu muntu 13 ni igihumbi. Mariko 7:20, usome ibintu 13 Yesu yavuze biba mu muntu. Ntabwo biba mu muntu kubera ko yabikoze, biza biba mu muntu kugira ngo nadakiranuka bikore. Umva uko Paulo yabivuze, yaravuze ngo sinzi icyo nkora, icyo nanga gukora, icyo shaka gukora icyo nkora, icyo nanga gukora akaba ari icyo nkora. Ubwo nkora ibyo ndashaka, sinje ubikora ni kibi kimbamo. Gukiranuka twahawe binyuze mu gusindishirizwa, ntabwo ari system. Gukiranuka ni Kristo. Amen. Nushaka gukiranuka, shaka Yesu. Aho Yesu ari, gukiranuka kuba kuhari. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 haravuga ngo Imana nibaha kuba muri Kristo Yesu, kubamo waduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana. Bwana sifiwe. Aduhindukira gucungurwa kuva ku Mana, ngo n'imbaraga ziva ku Mana kugira ngo uzirata, ngo azirata izina ry'Uwiteka. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo icyaha cyavuye mu muntu, umuntu Yesu ahanwa ku bwacu, noneho turasindishirizwa. Ni ukuvuga iki? Imbere y'Imana turabera. Twimutse muri Adamu wa mbere tuja muri Adamu wa nyuma. Twimutse mu gisekuruza cyagize imitekerereze mibi ari we Adamu. Bibiliya ivuga ngo bose bokojwe gupfa na Adamu. Igicumuro cyumwe cyateye ko bose bacumura. Noneho Yesu aje aratwimura muri Adamu, twimukira muri we.
ngo tugere muri we turahishwe iteka ryose tuba muri Kristo Yesu. Kubera iki? Nimwo twasindishirijwe. Paulo yavuze ngo ubwo twasindishirijwe no kwizera ngo dufite iki? Icyambere ngiye kuvuga biriya bintu bitatu. Dufite amahoro ku Mana. Ayahe mahoro? Amahoro Bibiliya ivuga, Bwana sifiwe, ntabwo ari imitekerereze tugira ngo ubwo mfite amahoro zenda ndyamwa. Nabonye niko mu zindi mvugo biravuga ngo twagiriwe ubuntu, kubw'ubuntu dushikamyemo kubera ubuntu bwa Kristo. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ubuntu buduha umwanya mwiza tutari dukwiriye. Kurya ibintu tuza dukora ntituza tubikora kugira ngo ubuntu buze, ahubwo tubikora kubera ko ubuntu bwagize gute? Bwaje. Burya ubukristo ntibushingiye ku byo dukora, bushingiye ku byo Kristo yakoze. Iyo turamutse tubyizeye, nta kintu wokora ngo ugere ku buntu bw'Imana, ahubwo icyo Kristo yakoze iyo ucizeye mu buntu bwa Kristo. Haleluya, haleluya. Muri Kristo Yesu twaratoranijwe, dutoranywa tutarabaho. Imana itugenera iteka tutarabaho, itugenera ijuru tutarabaho. Ni ukuri kw'Imana ikaza ibitekereza isi itararemwa. Soma ba Efeso igice cya 1:3. Noneho abantu benshi, hari n'abantu baza batekereza ngo ese ngo nimba naragereye ubuntu ngo ntizorera kugenda gutya ngo nkama mbura ijuru. Hari abantu bakiwaza bene ayo mawazo. Oya, barahari. Bakawaza ngo bo buri ijuru. Reka mbabwize ukuri kw'Imana, ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo duhe Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Kubera ubuntu twagiriwe dushikamyemo. Bibiliya iravuga ngo kubera ubuntu ngo ubugingo bwacu Imana yarabwimuye ibuvanga n'ubwa Kristo, tugira ivangamutungo Kristo. Adeni y'ubugingo bwa Kristo niyashira avanze. Paulo yandikiye Abakolosayi arababwira ngo ubwo mwapfuye ku migenzereze y'iby'isi, ngo ntimukongere gushaka ibiri mu isi hasi, ngo mushake ibiri mu ijuru hejuru. Ngo kuko mwapfuye ngo ubugingo bwanyu buhishanwa na Kristo mu Mana. Ni ukuvuga ngo aho tuba ntitwohigobotora. Amen, amen. Nimukumva bavuga ngo bari mu kuvuga ngo inyigisho ngo ziri ubu ngo ziri mu kwama zivuga ngo abantu ngo bafite ubugingo bw'iteka ntiborimbuka. None bazokubwira ngo uzorimbuka ni uzonezerwa? Ufite uwo mwana. Ariko reka mbahe example typique. Ese ikidahoraho cyosindi igihoraho? Robzo, ikintu gihoraho cyosindwa n'ikidahoraho. Buriya icyabanjije mu muntu nicyo kizoheruka. Icyazanye Yesu ni ugukura icyaha muri twe ngo ubukenya buburirwe irengero. Imana icyubahiro. Kubera ubuntu dushikamyemo, Bwana sifiwe, twababariwe byiteka kandi uzubigendera. Twaratoranijwe kandi kubera ubuntu twaremewe muri we, kubera ubuntu twashunguriwe muri we, kubera ubeshereza muri we, kubera ubuntu tuzatugendera muri we. Ariko Yesu yakoze igitangaza. Paulo yaravuze ngo ubuntu bw'Imana ngo nibwo bwangize ngo bwatumye nkora imirimo iruta y'abambanjirije, ngo ariko sinje n'ubuntu. Ubuntu buza butuma ukora imirimo indengakamere, ntibuza bukwemerera kugenda uko ushaka. Hoya, Bwana sifiwe. Wagerewe ubuntu. Hari indirimbo muzamuririmba zimwe ntimunamenye ni nani. Hari umuririmbyi wavuze ngo ntashona ari kuzagira gute, ngo ngira gute. None mwamara kuririmba ayo mavensi bwacu ukamugira amashaka. Hoya, ntaco wokora. Hari umuririmbyi wavuze ngo naho warira ukicuza ukagira gute, ukanababara, ntibyagira gute, ntibyariha ibicumuro byawe. Impongano ikwiriye ibyaha wakoze
ni amaraso ya Yesu masa. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo mutumbire Yesu wenyine, ngo niwe banze ryo kwizera, ngo yihanganiye isoni z'umusaraba kuki kubw'ibyishimo byari bigize gute. Kavuga akantu sose, ibyishimo byari bimushize imbere. Ese ni ibihe byishimo byari bimushizwe imbere? Yihanganiye ubusa, yihanganira gutukwa kubw'ibyishimo byari bimushizwe imbere. Icyambere ibyishimo byari bimushizwe imbere ni ukubona abantu bose yapfiriye bacunguwe bababariwe ibyaha byabiteka. Nibyo byishimo byari bimushizwe imbere. Yaza kubitwa inkoni, agatukwa, agasuzugurwa. Bwana sifiwe. Umunsi bamubamba, Pilato yaragiye arandika atiteguye. Amen. Bari bamugiriye nabi, simbivuga no rondogora, ariko arandika ngo nubwo tumubambye, uyu ni umwami w'Abayuda, kandi ngo yandika mu ndimi abaturage bumva. Noneho baramubwira ngo wakabishe kurandika umwami w'Abayuda wambaye ubusa, umuntu watsinzwe. Aravuga ngo ibyanditswe ni umwami w'Abayuda. Ibyishimo byari bimushizwe imbere kwari ukubona we yashunguye bababariwe, bakuweho umutwaro w'ibyaha. Icyakabiri, ibyishimo byari bimushizwe imbere kwari ukubona asinze Satani, urupfu, amategeko na kuzimu, kuko yaza bireba imbere ye akabona ari umutsinzi. Niyo mpamvu bivuga ngo ibyishimo byari bimushizwe imbere, ngo yihanganiye isoni z'umusaraba. Gatatu, haleluya, ngo yarazi ko umusaraba atari iherezo ry'urugendo, yarazi ko hari insinzi nyuma y'umusaraba, ngo akaza yishimira insinzi, kandi yabanje kuyitangaza atararwana urugamba. Ikindi ngo ibyishimo byari bimushizwe imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo yazabona mu kanya gato, niko umwanditsi umwe yavuze, ngo mu kanya gato ngo agiye kuja ikuzimu, ngo akabona za ntwari zose zo kwizera. Murazi za ntwari Bibiliya zivuga ngo bapfuye bataragira gute? Bataragira gute? Ese ni ibihe byasezeranijwe bari batarahabwa? Muzamusoma Bibiliya mutafisiri neza. Mu byasezeranijwe bari barabwiwe ni Kristo. Wa munsi Yesu agera ikuzimu, babonye ibyasezeranijwe. Kubona Yesu ni ukubabarirwa, kubona Yesu ni uguhindurirwa ubuzima, kubona Yesu ni ukubona ijuru. Wa munsi bahawe ibyasezeranijwe. Ikindi ngo yazagira ibyishimo byo kuzabona abo yashunguye bose, ngo bazagiye mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo byishimo byari mushizwe imbere. Pawulo aravuga ngo kubw'ubuntu dushikamyemo, ubuntu buduha umwanya mwiza imbere y'Imana. Icya gatatu aravuga ngo ni ukugira ngo tugire ibyiringiro byo kuzagera ku bwiza bw'Imana. Niryo jambo ngiye gusorezaho. Ubwiza bw'Imana ni iki? Uyu mwanditsi yaravuze ngo iyo dusindishirijwe twinjira mu mahoro, tugashikama mu buntu, kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana. Niko yavuze ngo dufite ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ntitubugeraho kubera gukora ibintu byiza, tubugeraho bitewe n'isano nzima tugirana nayo. Usigarana ako kantu, Imana ikunda isano kuruta ibikorwa. Nta gikorwa cobyara isano. Habe nubwo wokora ugakoboka amavi, ntiworema isano, kuko isano iva mu idamu n'umwuka, kandi nta akite yorema umwuka n'idamu. Niyo mpamvu Imana icubahiro ija kurema umuntu bwa mbere yahise imuheza isano, imuha isano, ihumeka umwuka w'iki w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana imuha isano, iravuga ngo je nawe tugize isano. Icyo Satani yaza ashaka gusenya ni isano tugirana n'Imana. Yesu ngo aje kuza, Bwana sifiwe, abanza mbere yuko adushungura ashaka isano yacu nawe. Bibiliya avuga ngo kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, ngo niko nawe yemeye kugira gute guhuza ibyo nabo, kugira ngo ahinduze ubusa urufoza afite ubutware bw'urupfu ari we Satani, ngo ashaka isano tugera ku bwiza bw'Imana. Iyo dufitanye isano nzima nayo, ugira n'isano n'Imana, kandi iyo sano izanwa no kwizera Yesu.
tukagira n'isano tukagera ku bwiza bw'Imana. Reka mvuga aya magambo nsoza. Ubwiza bw'Imana ni uguhabwa kudapfa iteka, nibwo bwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni ukugera ku gucungurwa kw'iyi mibiri, niko kugera ku bwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana, haleluya. Reka mbabwire ibi kuri ibyacu twebwe. Yohana yaravuze ngo jambo yabaye umuntu tubona iki. Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana uko tuzamera ntikuragira gute, ariko niyerekanwa tuzasa nawe kandi tuzamureba uko ari. Niyo finale yo kugera ku bwiza bw'Imana. Ibyo tubihabwa no gutsindishirizwa, tukagira development yo kwinjira mu mahoro, twinjira development yo gushikama mu buntu, twava tukinjira mu bwiza bw'iteka. Kandi reka mbabwire abari muri Kristo Yesu, Pawulo yashizeho itangazo ry'iteka, aravuga ngo ntateka bazashirwaho. Timukaza mwikanga ngo kuja mu ijuru bira umuntu. Duhimana ishobora twese. Haleluya. Musoma amateka. Bene data, dutegereje ubwiza bw'Imana tuzahabwa umunsi nugera. Haguruka dusenga Imana. Haguruka dusenga Imana. Mureke dusenge twese kandi wisengere. Ubwira Imana ngo umpishurire ko nasindishirijwe kubwo kwizera. Umpishurire ayo mahoro mfitanye nawe kubwo ubuntu ushikamyemo, kugira ngo nzabone ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo mwami, Mungu Baba, imbaraga z'Imana zigaragare muri uyu